o te whaatalofa atu i le pa ia mana mamalu o le tātou atunu. So se tafa fo i o le rolangi o lo o sila mamai mua mai ai. Ia o te whaafeilo i atu. Malo le soifua maua, malo fo i le langi e maa. Whaafeilo i atu i paanga masani ale nei por kalame. So se tafa le rolangi o lo e maua ma sila mai ai. Ia o te whaafeilo i atu. O fo alofa atu le nei por kalame. Whaafte atu i ai la tau o lo whaapena ona i meli mai. Whaailoa whaali mai so la tau whirangalo. Ia o ni fautuanga foi. Ia ele ngate lea o ni whaamalosi. Ia o te whaafte te le lava. O la o te talo i anga le lei atu le atua ma whaamanuia le atua i so se tafo le laulangi o lo whaapena ona o tau no pia iai ona o tiu te mawhaiva. Ele ngate lea o lo tau vala wina. Whaaftai le atua i le nei aso ia o se awanua le leia o se lao lau foi. Whaiai o na o atu le nei por kalame tātou te whaasoa whatasi ma tātou whitu wha iai. Ia e ala i lea fionga pa ia le atua. O le tala paulo ia te mo teo whamailo watali ia. A vea oi male fia iai le atua. Whai ngā luenga i le se me mai na te vaevaetonuina ia le upu moni. E whapena le upu le atua. Ua uma o na vae. Ai o te tali tonu o le me le tupu i le taimile nei. Ia i latou o lea ia o uina ma whaita wina le upu le atua. Ua mana o tangata e toi a mai le upu le atua. E a le atua e vai. Ua umana vai le atua la na fionga pa ia. A le o saulu tangata ilo na mawhau pu mo. Ua mana au tangata e toi campaign fatasi le upu le atua. Toi tu fatasi le fionga pa ia le atua. Ai toi nofo ma vai. I lona lava si la fia malona i loa. E pe ia le amatanga fa meltus pa ia. Ina ua umana fau e le atua le lorangi sanu numi ma ua ngau. Ona ngalua leo le nganga o le atua ua tu ese. Le mei ai le sami. O le ele matutu. O le au ma le po ma sina ma fitu ma le la. God already divide his word. Ua umana vai le atua i le taimilea. Tu umanu felelei i le langi. Tu umanu te taa i le lau ele tu i ai le sami. Tu ule masina i le po a o le fitu. I le po ai le ngata i lea. O le la i lea. Ua umalana vai le atua. Whapena atonu ala na upu. Le tau avatu ai se la ngona o le nei por kalambe. Whapena fo i le vai ina i le atua. O le ataimi ma le ataimi. Au na mai le ia te oe mau le tangata vai. O lau ngā lue ngai whai. O le whaitau o le upo le atua ma whaasoa. O na matua whai ngō whie lea. Le aise white nai. O le awhianga pa ia le atua. Le a whai tātou te vai ina. Le ala lena tano na ai paulo ia te moteo whai mai. Paulo ia te moteo lo watali ie. O le ai oi lea paulo ilo natali. Nga ia ilo natali o na vai le upo le atua. Wha mai awane i whaamahina oi. A sa o lamaton. Tātou te le maasiasi. O le mata upu lai ni ne yaso o te fiatala noa ia. O le whaolatanga. O le mea alofa. Salvation, it's a gift. O lona winga o le mea alofa. E leo se me toi whai iei se ngā luenga. Atu e se isi se mea alofa ia te oe. E masani o na whao ngā i taimi o le kiusimasi. E le isa tātou ngā luenga, pawale tātou ngā luenga e whai. Na o le whaafitai and receive. Tātou te whaafitai e le tangata lea na mai ene mea alofa. Malo tātou ngā whaafitai. E whape nā la le mea alofa. Lea na au mai a Yesu molo soifua malo wola. Le Ioane nam tau petolu fe upes fuma le ono fe mai ua ufa pe alama na alufa mai le atua i le rolangi. A wina mai ai le atua lo na alo Yesu i le rolangi na ia le whano se tasi. A ia maua i tangata uma le ola e whama.
O le mea alofa la le na mai e le atua. E ala ilona alo o Yesu. Mo lo soifua ma lo wala. O le tatou awala e fai o le talia. Na avatufua ia ti oe. A o le tatou ngā luenga o le talia. A tatou le talia le mea alofa lea. Ele o le langi lo tatou tonu. Ele o lo tatou wiloa o le mea alofa. Ele o le tatou wiloa o Yesu. Ai tatou te talia. Ile lua kon ni tolo no meta upu e valu fai upu iva. Fa mai le mole mau le apostolo. A wa ua outou wiloa le alofa tu no lo tatou wali o Yesu Keriso. Sa tamau a inga ia a ua whaamativa ina on o outou. Ina ia whatamau a inga ina outou i lona mativa. E whaarata mai ai ia le mea lofa le na mai le atua. Ele au mai na o se vaenga po o se afa. Pe tasi vai wha, pe koru kwata, pe tasi vai vanu. Na au mai atoa. Mai ua au wina mai le mea lofa. Atoa na tui na mai ele atua e ala ilona alo o Yesu. Wa mai o ia sa tamau a inga. Peita iane ua wha mativa ina o ia. Ina ia wha tamau a inga ina i tatou. Ele ai masamea na tu ua Yesu i le taimilea. Ele ngata ina awina atoa mai lona soifua. Ina ia tamau a inga i tatou i sose mea. Ne ngata ilea o le whaamangaloina wa tatou o sala. Ai atoa malana whaamalolonga. Mai tala tuspa ia ona whaalama lava ua tatou malolo ai. A ile tusia a Ioane ile lua le Ioane o lona mata upu mua fai upu e fitu. Fa mele whamatalanga Ioane a waito tele e whaasise ua atu ile laulangi. O ele tautino ua maliu mai Keriso ile tino. O le whaasise lavalea male ane ti Keriso. Ile mumole yano ta upu e fai upu e tolu. Fa mele tala Ioane. A wanganga uma o ele tautino ua maliu mai Yesu ile tino, ele mai le atua i la tou, o lole ane ti Keriso lavale nei, ua outou whaalongo ai, o le asau, o loo iai nei lava ile lalolangi. O le tusia whaalinga o loo whaamatala i nai, ia le ane ti Keriso. Mai o le tangata leo, le tangata tau whaasise, aile yo ile taime review mai ai ia le ane ti Keriso po le tangata o le malaya po o Satani. Fa mai le fetalinga Yesu le olo ile tusi e Ioane. Ua leva ona o watu ile lanolangi ia ane ti Keriso. Wai ane ti Keriso o tangata tau whaasise. Olo no winga ele yo ile taime tatou te va ai le tangata lea le tangata o le malaya po Satani. Ale ua leva na iai le vanga au o Satani po eiche na Satani ile lalolangi le nei. Le olo whaila la tau ngā luenga le o le tau whaasise. O le ane ti Keriso o le deceiver po le tangata le na te whaasise ina po le tangata na te taitai e se ina loto o tangata. Iana o aonga. Malona i loa, malona tali tonunga. O le tangata lea na te tau mawhai, e taitai e se ina tangata. Mai le mea moni ma le amio tonua le atua. Le ale amio tonua le atua. And what is a true gospel? O le tala le moni le atua. O le whaao le tanga, o le mea lofa, e leto e whaaluaina. O Ioane le iaila na tusi le ia Ioane. A le wingo le upu Ioane o le alofa tunoa, o le alofa tunoa o Yesu. Le ala ufetala Yesu na ua atu i le lalolangi. Ia ane ti Keriso. Ona toi fetala i le Yesu ua leva ona iai. O le ia o onga ia po o le mau a le totele. Ele i lava le maliu o Yesu. O fea o iai ana ti Keriso le taimini nei.
Fai mai Ioane ua leva ono atu i le lalolagi. O le fesili o fea ua o iai ane tikiriso i le taimine nei po tangata tau whaasise. Leito tonu o le lotu. They come into the church. Tangata ia fai mai i ati o ele lava le maliu o Yesu. E whaaola i nai o ele lava lo whaolutanga e vai oi. O au ngā ruenga e whai. E whaau popo i le maliu o Yesu. O le au wala le nā i le ola e whaavavau. Le au whaafafonga i le nei aso. E le o se tala le lei le nā o le ane tikiriso. Tau whaasise. O mana ai whaau popo iai ngā luenga ina i ato o toa ai lo whaolatanga ma lo whaolaina. E le o se tala le lei o le ane tikiriso. Ai le ngata i lea. Ma i e talia Yesu, ma e papatiso, ina ia wha ato a toa ai lo whaolatanga ma lo whaolaina. Ia au whaafonga i le nei aso. E le o se tala le lei le nā. E whaatau i le maliu o Yesu. O le ane tikiriso. Ni ngata i leo i la tau whai mai tausi il sapati. Pia ia lofa ia Yesu. O lo wa lofa ia Yesu, o lo talia o Yesu. E leo se tala le lei le nā. O le tausi o le sapati. Ani whai mai tala tuspa ia wa whatau wina i tātou. Mai le pule a le tulafono. Ai vai le kantia lam tau pe tolu fai upos fume tolu fai mai na fata wina mai i tātou i le whawhanonga o le tulafono. Umana whaatau i tātou mai le pule le tulafono. O le taimila e te talia ai Yesu. O na oti leo le ansala. A oti le ansala. O oti ma le tulafono. O le taimila tātou ti talia ai Yesu. Whamaila i o le tala le apostolo Paulo. Ua whaasata roina whaatasi i ma ua makeriso. Ai o te le to e ola. A o keriso ua ola i te tonu i atea. O le ola foi o te ola i nei i le tino. O te ola i lava i le whatuatua i le alo o le atua. O le na lofa mai i atea o mafoa ina mai o ia e ia e whai mo sui. O le taimila e whaola i nai i tātou ina ua tātou talia Yesu. O na oti lea o le ansala. O le taimi e oti ai le ansala ina ua talia Yesu e oko meki a. Le oti o le tulafono. O le se pule a le tulafono ye o ya ke riso Yesu. O ke risiano la whaoleina. Wala tau talia Yesu. Wale se pule le tulafono ya i lato. Wa o le tulafono o le taitama. Dati taitaina i tātou ya ke riso. Le taimi male aso tātou taunua ya Yesu. Whaia tātou whenga whiwhininga. Wale se whi au le tulafono ya i tātou aisia. Wa tātou i lalo le alofa tunua. E la le taimi whai mai tangata e alofa ya Yesu. Ia e tausi sapati. La whaafonga ni neias. O le sapati o lai lalo le tulafono. Ai whaitau tulafono i se furu. O lai eima le tulafono e whao le tulafono le sapati. O le sapati la o lai lalo le tulafono. E le ai se whe au o le sapati. E le taimi e te talia ai Yesu. E matua le ai lava. A waila le tangata na
Telia ina Yesu ai toi tau siri sapati. Fa ato ai lo alofa ia Yesu. Ele o se tala le lei le na. Ta sia le tala le lei. O le talia o le maliu o Yesu i le sa tauro. And that's a gift of life. O le mea lofa le na. Ele toi fa popo ina ia i se mea. Mau tātou nu ese. Tātou te le tausi sapati. O yu taia tausi sapati, o yu taia whaila na tau sapati. That's between the Israel people and God. Au tātou tangata nu ese. Tātou te le tausia se sapati. Tātou i lalo le alofa tu noa, tātou te tāpua i le tua i le aso mua. Tai whametala il tuis paia. Nā ruenga lum tāpua e lua sifuru whai upe fitu, ma le momor konito lum tāpua sifuru ma le ono whai upe lua. O i naolo i aile ta iala ma le aso tāpua i o tangata nu ese. O lono winga i whai lua ma i le ai ma se mea tātou ti toi whaia pe wha popo pe wha pipi i le maliu o Yesu i le satou. Whamai le tala paulo tātou te le toi tu winas se isi whaavae i le whaavae lea ua umana i le taimini nei o le maliu o Yesu. Nobody can lay another foundation. E le se isi na toi tu wina se isi whaavae pe toi whaapopo se isi whaavae. I le ua umana tu wina i lalo o ke riso Yesu lea. Nai whamai le tala paulo a se isi na toi tu wina i mo mea o vau whali. No winga o mea le eiso no winga. Na te toi whao popo, i le whaavaile ua uma o na whata oto Yesu o na maliu. O le whaoratanga, o le mea lofa. La tau mwhai tali atu stasi ofisili na emaili mai eise tasi. Whamai o le ale ese senga, o le keusiano, ma le tangata fo lele na o le loto. O le ofisili whapirutania whamai. What's a difference between the Christian people and the religion people? Whamai o le ale ese senga o tangata keusiano, ma le tangata fo lele tangata loto. Ia le atau whaamala mala matu. O le keusiano, o ila tau ia wala tau talia Yesu, wala tau filfiliina Yesu, wala tau ioe ia Yesu, mala na whaoratanga. Le ala ua fio mai Yesu whaatasi malona nganga pa ia. Ua fio i te tonu mo le loto. Le ala whai mei paulo. A sau Yesu malona nganga pa ia ua tātou wala au lia le whaoratanga lea. O na oti lea o le angasala o ti ai ma le tulafono. Ua tātou wola i lalo le alofa tu noa. O le toi pule o le aise a ia le tulafono. Ie ua ia ke riso Yesu. O ke usiano na whaolaina. O tilo la tau tangate tuai. O le toi a mio leanga, o le toi a mio matanga. A le religion people po tangata lotu. E oa e le lotu. E tāpuai. E pepese. E whanongolongo i le upo le atua. But their life, they will never change. A o lato o langa i le suia. E oa i le lotu. A le suia o langa. Lato te loa Yesu in their mind, but they don't want to accept Christ in their heart. Lato te loa Yesu i o lato mafofau. A lato te le mane na o italia Yesu. O fisili. Ai se a lato te le mane na o italia Yesu. E le mane na o e otilo lato tangata tuai. Fia e ola i le muli lua. E ola i le whaitaanga. E ola i le palau vale. E ola i le lotoa. E ola i le misa. E ola i le losi vale. E ola i le mata pea. E ola i le whaatua upua. Taua o le misa. O nanga o po ula. Ia e whaamatala i le apostolo Paulo i lana tusi a Kalatia. Ta upu mua whamai ua i loa tino fo i ngā luenga le tino. O mea whapene.
O le religion na po tangata lotu lea. Le na le alua i le lotu. E matua mausa ia te ia mea ia. Na lotu a. A le o langa i le suia. E fia e sua malia ia te ia. A o le ua ia ke wiso. Ke usiano lea. Fa mai ua fasio tia o na tui na naunga. Mea leanga uma. Ua sui le o langa. O ke usiano la ia. Ua feli ua ina o lato o langa i le li. O i lato ia. Ua ta pena ina mo le langi e whaava. A o religion people po tangata lotu. E ngata lato wila no nei. Tangata ia wha moi ia lato ngā luenga. Whai ia lato ngā luenga. O lo lato manato. O ngā luenga lato te whaia. Maso se ngā luenga le lei lato te whaia. O lo lato tali tonunga. O lo lato awala le ere o lai whaavavau. Le awala le leina pule aia i lono o langa. E anga i se sa e anga i se sifo. Ai le sui ale o langa. O la ia ilona tali tonunga. O ngā luenga le leia na te whaia. O lona awala na i le o lai whaavavau. A o whea sa waile ma whauwhaunga lea. E sau mele ane tike riso. E sau mai le tangata lea na te ao awina. Tō anga i whaia o ngā luenga le lei. Pule oilo life. Pau ale mea o le tō anga e tau tua le ngā luenga le tua. But you can live your own life. That's a religion people. Tangata na le tala no e le apostolo paulo i le ma i maua ia i lato. Le o life whaavavau. I o le sosoani atunu na il fisili. O le ale e se senga. O ke usiano matangata lotu. Christian people and the religion people. Tangata lotu na le alua i le lotu. Ai le mana o Italia Yesu. Masalo le awala e leina le mana o Italia Yesu. Ina ne ioti lo na tangata tuai. Wana iloa Yesu. Ai le mana o i whaila na whainga whiriwhiringa. E talia Yesu e whai male i mawhaaola. Why? Because o le taimi e te talia Yesu. Le na whamatala e paulo woti ai le tangata tuai. Wale toi mulilua, wale toi whaitaanga. Wale toi a mio valea, wale toi a mio matanga. Waola i sio langa pa ia, pe on whamatala e tus pa ia, we must be holy because God is holy. Wale atua e le taalo seisi ai. Le awala le nala ina sau Yesu maliu, ina ia taua mio tunuina i tatou, ina ia tatou wola i sio langa pa ia, mo le ali. O le langi la, o le langi o tangata pa ia, tatou uma o tangata ang sala. A o tatou filifili Yesu, e a fio mai i lau filangalo malo uloto taua mio tunuina i tatou. A o le ngā luenga la ane tike riso le fai le taimili nei. O lea na te whaase e ina le tele o tangata lotu. O tūma iai ia ana fo ia o onga. A o le langi ma le ola e whaavava. O ngā luenga tātou te whaia o le tau i lea. Whaafafonga mai Samoa i le ne yaso. O le tau i o a tātou ngā luenga. Pa mai tu spa ia e fio mai e su ma le tau i. O au ngā luenga le le umana whai. Pe a whai na whai malele mui mui. Ele i whai a male to'u, ele i whai a male to mumu. E tau i oe ele atua. Ai a whai na whai a tātou ngā luenga o nol fia vi ia. Male manatu wha maurunga. Ma mai e mū a tātou ngā luenga. Mena tala no aila apostolo paulo wha mai. Whai a tātou ngā luenga. Whai a fili mai le loto a waifia fia le atua. E le tangata e whai ana mea uma e whai ma le loto malie. A le malie lo loto i se mea tauntoe. Au ane e whai a, aisia. Wa a whai a le malie lo whirangaro, ma i mau a tātou ngā luenga. Le alape ona o tala noa i ese senga le ke usiano ma le tangata loto. O tangata loto, e le aiso lato wava noa i le ola i whaava.
na ana maloa i le lotu, ai le suia le olanga. A o le kerisiano, wa whaasātou roina ona manao ma ona manatu, wa mea umasa nau iei maola i le olanga li nei. O le talio Yesu o le mea alofa. Tātou te ola i lana miotoni. O le whaoletanga, o le mea alofa. E le aise mea toi whao popo iai. Whamai Ioane wa o atu i le lalolangi ane tike riso. Nā tau te tautino e le lava le maliu o Yesu. A tonu e le teimina ana mai a Yesu e whaapito i ruma. E whaateli tonu o i tangata o le lotu le nei o le lotu i a Yesu. A o mea lai pito i tua. O mea lai whaase e i tangata lotu. E nei whai atu i tangata lotu o le mele le leilo wha o le tanga. O le mele au ngā mo oi, tō anga i whai le mele, na whaafonga i nei asa. Na whano le ola i uta. Ona na whialua i uta ma le tanga tupe. Na oti ai le tupe. Ka mai moni mau le tuspa ia. O le tupe o le po ngai o mea leanga. Tele lo le tupe. Le popole lo le tangata. I le mea leanga lue ai. Tele lo le oa ma le tamau ainga. Ngalo lo le alofa. Nena na ia yuta. Na manatu a ia te ia. E uia o Yesu o le whaola. Taluai o le so o le ana whiamoa i solo le tanga tupe. Na o le taimi o lo na oti. Na oti ai le tupe. Le tua le tala le tuspa ia whamai ai halu au ni a vea se tanga. Au ni a vea ni ofu. Aisea. Langa e whaia ina ai lo tatou wola i leli. Lea whaafonga le yaso. O le whaola tanga ia Yesu. O le mea alofa. E le aise mea e toi whao popo iai. O le baptisonga. O ngā ruenga. Tātou te whaia. O le sapati. O lo tala noa ai Yesu i a iu teia e le o nu ese. Nu ese uma. Ka mai le tala Paulo tātou ti tali tonu i le maliu o Yesu na tanu mia ma soifua manu malo mai. E le ngata moa tātou wangasala a ia tātou soifua i se o langa manu malo. Wa morka ni tam tapa suma lima whai upu mua. O lo tala noa ai Paulo e winga pe whaatatau i tangata nuese. I lo lato whaatua tuanga. O lo tala noa la i ngā ruenga o le whaatua tua o lo tala noa ai a kopo i lana tusi. E whaatatau i a Israelu. Baptisonga whetalai Yesu i autu Salamom baptiso. Whamangaluina au tō sala o lo tala noa nga i ai utaia. Le ngate lea o le sapati o le osi ngā whiangai ngā lea tua malone nu. E le PC ai nu ese. Le tua tala noa Paulo i lo natali i o Timoteo mai Paulo lo watali ie. A vea oi ma lea te ilona vai le upu o lea tua. Whaingan wenga le se mea mai na te vaevaetonuina. Ia lea fionga pa ia le tua. Le au whaafafonga i le ne yaso. Ke wisiano i le ne yaso. O le whaoletanga, o le mea alofa. O le fola ino le amio tonu o le atua. E tonu a vaenga. Fa mai le tala le angelu nu fai leo mamo e po fai fea. I au tau wo i pete le ema. Tau te mauai le tama mea. De vaenga mua le feau lea. Fai feau, ia mauai fai feau Yesu. Whaolaina fai feau. Te alo le me le tupu le taimini nei. Whaolaina le ekalesia. Ai las le fai feau. Whaolaina le ekalesia. Ai le whaolaina le fai feau. Lua. Fa mai o le tama o lei au i le ie.
A o iai, whaai iai leo mamoe, i le tama lai au i le ia o le tama, e iai le ami o tonu, o lai afi le ami o tonu, a le atua. Tolu, o lai ta oto i le wharipovi. O lo ta oto i le loto mawalaro. O fe au na e tolu na whaelo e le angelu i whai fe au, e oe e tau i le e kālesia. O le fisili ni nei aso. O a fe au le alanga ina i tutonu mua tato ngaruenga. E tolu fe au pe whape e lima pe onu. Fe au mua. I whao la ina le o langa o le whai au. Talia le whai au Yesu. Lua. A o au i le kālesia. Ia le ami o tonu a Yesu. E pa ia, e mama. E le ai ama seisi mea. Tātou te tau nuu ai le ola e whaavau. O lana ami o tonu. E tau ami o tonu i na ai i tātou. Tonu. A o au i le kālesia. Le ala o le loto mawalaro. O le tape nangarenga. O le ola e whaavau. O fi auna e tonu. E te maua i le whaalinga lonu mata au pe sumar wha. I le fi aua a ngelu e to tonu. Ai le ngata i lea o fi auna e tonu. E te maua i le e kālesia. I le whaalinga lonu mata au pe tonu i le e kālesia i lautikaya. The same message. That message for our time. Le taimi ne ua tato iai. Whaamamai na ai le kālesia i tā pena i na ai le kālesia le atua. Mo le langi ma le ola e whaava. To angai whai o ngā luenga le leia vi i ai le atua whai ai le loto whiwhia. Ai manao i te baptiso alu. To be baptized. E whaamalo si ai lo wola i le li. A o enga lua i le sapati. Ma e tāpua i le sapati. Tāpua i ma le loto whiwhia i le li. A o nā me tonu. E le whaau popo i le whaolatanga. E le whaalilea ai i le whaolatanga. E te whaia mo oe lava. E le whaalilea ai i le whaolatanga. Whaolatanga e le whaau popo i aise mea o le maliu o Yesu. It's a gift. O le mea lofa. A le atua mo le tangata ang sala. E iai lo soi fua malobola. Iau whaafonga i le ne yaso. A ele talia le mea lofa. I o tātou loto. Ele ole iloi le mawhawhau. A ole talia i le loto. Whai ai a tātou whenga whiwhiringa. Tātou wola i la nami o tonu. Saunia ai tātou. Mo le langi ma le ola e whaavau. O se whaasoa le nai le yaso. Ia pei au na utala no atu e tofa le au na ia malona si la fia. O lo ngā lulua le au whai ngā luenga sa saa le whawhao. Ia ai sila le au mai moa ma le au whaafonga ma le au whaalongolongo. E whai ai a lātou whai ngā whilwhilinga ma lātou whai ngā whai unga. Mo le aso ua lata mai. Iau whaafonga i ne yaso. O le tātou whilwhilinga e whai nei. E tali mai le aso a tai au. A tonu le aso le nei. E manuia le aso a tai au. Roma lon me ta upu. E se fulu iwa ma le se fulu wha mai. A whai e te tau tino i le alii o Yesu. Whaola i nai oia. Wa le ngutu e tau tino ai e o mai ai le ola ma le loto e tali tonu ai. E o mai ai le anio tonu. Wa tātou i loa le whaola tanga. A ele aru e talia Yesu. Ele o le langi lo tau nuunga. Ele suia o tātou o lava. Tātou te ola lava masoi fua. I mea tuai o le o langa ne. A le teime wala au lia Yesu e a fio mai te tonu malona nganga pa ia. Le a Yesu suinga i lo soi fua mano wala. Mai le tala Paulo i le lua le konito mta apu e lima fa upo esfuma le fitu. E mai le mo le mau le apostol. Is there any man in Christ?
He is a new creation. All things are passed away, behold, all things become new. O mai o se ua ia ke riso. E le o se ua i le lotu. Tele teimi wa tuli e se hei tātou e le lotu. A o Yesu e alofa i lau soifua. Mai o se ua ia ke riso o le tangata fōwia. Ma vai mea tuai. Whaauta ua whaafōwina mea oma. E le suia i tātou e le lotu. E sui tātou e Yesu ina ua tātou talia le mea alofa. Mai le tala Ioane. Ioane o le alofa tunoa, o le alofa tunoa o Yesu, fa mai Yesu na ua atu i le lorolangi. Ia ane tike riso tangata tau whaasise. Tātou te awa o sise le upo le atua. Mai mata alai. E mana o talia Yesu e whai mali i mawhaola i lo wolanga o le mea alofa i le iso na tau ai ave fua. Le tau i le tua i le titalo. Whaftai Yesu au whalongo i lo upu li ne yaso. Wa au i loa wana oe o le ala i le ola i whaavavau. Stala i nātu lo loto i ati oe. Te a fio mai ai, a fio tu mawai. Wha mangalo i a wangsala. O wala au li ne yaso. Te ta i o wala. Te i o tau nuu i le ola i whaavavau. Ile manuia wa umona e ta pena ina mua. Whafta Yesu ili ne yaso. Amene. Te mau o wala au o i lato umolo o sila sila mawhafonga mai ili ne porkalami. Whamanuia i o lato wai. Ngā o yeise mai. Whamalo lo ili ne yaso. Yeise mana o ngā whawheiroa ili ne yaso. O wala upu e le foifua. Alo whamanuia i lo mātou atunu, umau le amanoi sila sila mamai moa mai ai. Whafta Yesu, amene. Por kalami ni nai ni yaso. Se malama o mua. Tātou toi wheiloa i le nei por kalami o whaingoina. O le vaevaetonuina o le upumoni. Manu te leina lau whaasaunga i le nei yaso no o Yesu. Amene.